then kakleban on yung mic so era ashkron kada bane ting ong gadi kasi mani konjang bane live YouTube ti rather than any questions filawan click to ask me a question and click mani kong hey ni Ribalin and Risa ti atay kami asnora nomor balik kalam YouTube mic so yeah baru boring lah. If you have anything, just click sa follow back yung Instagram what assertive sa text nga tala sa text no and sa follow back. Yes, I have a questions are you taking no? Like is that even a question? Fill out and click on the questions and everyone will see. Will get to see. Sa text nga lang may kailangan sa follow back Instagram. Yeah. I support you. Could be lama. Michael John. To why so dark? Number ba nga pimilay tak tagoy kamas to. Di kanya mga syang pat mantang kaplop like kan. Ngaplop light number balay nga sok takliam. Di nga pimesa kalay chibekan sa takli arsya. Sa food tung takli raw jo kumta. Jo. Takli em baka number ba naman niya asyong kalay to. Asyo sutan naman syang badumi. Kasi long kenja kalong calm and then kumta so. By the way, earns in the live stream, what does this USD dollar? And the second question from me, okay, where do you live? Nga din na mulai, sa syang sa mulai lah ka mulai, tambah ka syang taray jang nga din na sara, de katay, ngam. Citang kau yang dengan kan kelinga kau bisa jeng kelilong ni defi ong long kan keli da ong long dengan keli da ngan ai yu mah ai yes na mah ta keli itu ai yes na no han pika lo da keli kau bisa ta kan mute choice ai bisa yes or no ngan defi ai yes sa keli Kisah je. Kisah. Okay, 100% yes, bro. No. 4 voted for yes. Padan no deh. Tada kelilok kamu keli kami. Apa nama? Mau layu. Ya kamu layu ternyata aku nak layu. Kata tu sudah tang. Kadang duk mentah kan serai defeated bak Kurt Freeman ngasa. Hindi ang ngan tambah kam satu hi along satu hi. Hindi satu hi. Tambah kadang ada gaju hi kerja jok senang tu. Tu ya. Akhir kan polisi kan yang sangat clear bisa. Yes. Do first time host. Channel live. Semua ngan NCT pool. Dan kamu kuliah ni bisa ya kacat umdor via tip link ba umdor namun na barang itu na umdor si ngapat ji kendo mo umdor last time once nya basa mga mau dan ka jing kalau untuk yo nah jana SBT ni di perlu nga kilat kia kendo ngata kamlet nomor bang nak kamot kosngi ngadang wanceng wan lamit dia takli skoi ngalu hek sang takli ting kamlet kan kondor ting kamot clear kata via tip sepang kra umdor na sepang kajat umdor sepang na via tip yak jay umdor na kra umdor na via tip na flight tip lupa na nomor buan hagi pang kontu am kami tip ra ka umdor lagi kan kibun kita buat bakar tengah kali umdor deh kam daerah. Wait a minute. Ya, tolong.
Aku akli tang katahi malay da fiko akli bisa kiwi chingkali. Kashay niya pala kadakaran mga. You're the only one umdor for me, and I didn't even realize until now that you have the same family name as that karam ya ngidang de kaju ko jad. Ngidang di syukur. Anyway, yung nga itu ada marbailok sang mama, sang itu hindi siya umdor. Giduna gi umdor ram ter balay. Kashay, okay, to biang kashay naman balay ba? Kasya tudan na duwak ting. Okay. Looking handsome as ever, hubla shibun. Peikan nus na mga sa iyo arpo, how nu naman wan. Di man ta kanang day karkanday. Benjamin Karshan amna ngasya tulung kran Malki. Tapi ipa jo haik video sunga amar imat de bang stakar nga tulun ha bang kran. Tade pi ho yo do jat tade pet ho yo do jat la do jat na do jat kedum do jat rai tambah nim tepat yakta yo do jat du. Do jat am trai la do jat ya te siwang. Ya bagi sudah besar mga umdora mga yoso tang mga tang mga tang mengisi yang hi dan tang ar nong ar kan hon yan tang mengi berki ar kemia kiba di umdor sudah besar mga deh tadi pet tak boleh dia tu Benjamin dia bahbrio lehen le bahaban kiyo ka sab wale arsa yu tala le bahala YouTube ngar asdang le YouTube aslama andre nang ba nakida bom lakyar ko bakana puli ti porle ni nang puli kana puli taru di por empat pas metrik ya empat pas 12 pas metrik di ngam fokus bahasa gitu te mas dapat 12 fingers tang long fokus na ka YouTube dulu namar ba asit smart na view tama Instagram nung aduna man use mata te am te am da open Instagram tan ti fekil cara saya kan siapa biasa aja ini mana boleh cakap sama mana itu bangsa Melayu itu kan mana dia punya tu itu Maulai pun buri ru dan Maulai nang kuar ru okey tu ngah benai bagi dan kiwe armo temang paju kendu te kata dek begadau teng saong dah ba ki no ma mdon tama ki don wa tama ngimje kendu te ngapa ju kendu dah kadang ada skill ru ama paju kendu dah ujat ukur lajong jadi ngaso long kendu teng ba nado mencoba hado bangada pas kas 12 ru ngapa ju kendu ukur di kapan nong unik ha skill ru ba kino kayak gitu blot nomor tang dong kino kayak itu deh ba umdor tang tuwe gitu mah ti itu lut baro la gai balai yang padum kumukse ndere kam dum ra ka shy ta ngar ka idum nang ha kamera te bangan on flash kam long ra kam lor katala ndum nangale sangat saya tu kam shy kan deh piti bangan dan sengai kembal ram imat ha ade mata but bro where did you finish your plus 2 education ngapan tak biaka kelas 12 songa na 7 set ngalis ngapas kelas 10 year hap anika school year hap ni presterian after that ngalit ngajoin kelas 11 and 12 ana ha 7 set ana pasang nang tai kata kan sekali kita kan keli baju keli rakam dengan pakai kamera
Pipat one shua deh SSU. One shua dakar. Vipas nano plus 2. Wait a minute. Oh my goodness, this is embarrassing. Sige, siya na dito na. Penclear kan yo ibha kato God jongpi God. What is God? You're a science student, I guess, because chemistry is your favorite. Yung favorite subject, yes. Na pas ako science. Nga 7 set. I love chemistry so much. Like, it's not that easy, it's not that hard also, but I just love the subject so much. Best chemistry because balay idan win hay kay hatay kay chemistry. So thu bata di kami long especially when ang parang kamtam da poi shaki niki lanjang kabay ngile ni reaction like kom no yo ni yak mechanism kamtam mechanism ki ong khasi mechanism kam jurong ki reaction kam fin hap stang shoni tu so shi tu kini mechanisms ru am nahi ka subang ha tenga subang ka chemistry subject. Kawai wujud mo nang parang nomor boleh kawai ngalis kelas 7 set hang tei ya clear tu ngimnya ta para kasih di ngadang yo shong bagi am jo shong makasih ma bo shong banga du tu bat mana tu lu shong banga ki bo shong banga kem der ki kasih dia dang akran ki arsam kan thi kan parang kalish Pergi terlalu melina. I'm still pursuing my 11th standard from College Science na, Commerce na, mana? Pipat. One shua dakar. Oh 11 mo, 11 visa exam visa, nam tu na. Visa exam na kumna visa ki 11. Puputun 11 mga, perbasyong 11 mga nga kan mau exam tentang berai fab dan bakla nom no it didn't kham nom no kham le bahar that's all mga setengah pas pat kabang pas. Hi Vanessa, how are you bro? Ini kan Vanessa, you know me? Yes bro. Vanessa, how are you bro? This guy Vanessa, he's from 7th set. He's my ex-classmate. Say hi to him. How are you? I didn't know that you subscribe to my YouTube channel. Stop using the N-word, bro. Like, people will cancel you for real. When is your exam, Vanessa? Haven't seen you in a long time. I'm your first, so yeah, I know that. You're the one who encouraged me, right, to do vlogs and all again. So when are you going to start your YouTube channel? Oh, 18 Feb. Yeah. So Vanessa, when are you going to start your YouTube channel? Just like I did. Like you can earn. You can earn plenty of money because you're also good at it. Yes, bro. I have a physics exams tomorrow, but I prefer watching your live streams because I don't really like physics. Yeah, even me, I don't really like physics. Like especially when talking about physics, class 11 physics kayak apa ngamtip lah PQA. But for me ngalai tuition it was difficult when understand physics for me. I don't know about others too. Tang ba class 11 class somehow ngal tuition no and ngal tuition sa Donny the physics ka ipen sutu yang hatar kom ni yang ini hatar kom begin sutu begin sutu the I just learned the derivation I just by heart lah most of the derivations and all. After I get married, yeah, you do like mukbang and what else lah? What else? You do mukbang with your future wife and invite me ma nama lah ya thua li Vanessa.
Give me a thought. If you ever got a girlfriend also, you invite me. I'll do a vlog. I'll do a vlog at your wedding. On your wedding day, invite me. I'll do a vlog. Okay, yes, Nalor, I didn't even go for tuition, so I don't care if passing the exams, cause I know physics is gonna make me pass away. Yeah, that's what I thought when I was in class 11, you know. Hey, Vanessa, you sent me 40 rupees. That's so nice of you. Oh my goodness. Okay. Thanks, Lee. Read this guy. You're so rich, le. Send me $100 right now. This guy, I can't do anything with you, le. Yeah, bro. We should meet me. Yeah. He sent me a hundred, 40 rupees, le. Okay, Lord, let me like this. Thanks, Lee. It's 40 rupees. 40 rupees. So return na matlayo. Paycheck. I don't know how to turn off this US dollar thing. Le. Oh my goodness. Let's celebrate your first. Yeah. Think I was talking about physics. The physics, the film tuition, tapi ang makaya bahabol tuition lang. Like, just ask him like how physics. Man, I know science is not meant for me, but I just love exploring, especially bio and chemist practicals. Then you're just wasting your time, lah. Like if you know like science is not meant for you, like go for something else. You can go for arts also. It's good. You can go for what the BCA, nangta BBA. Gitu biang sih. Arts. It's not only science lah. Just look at me lah. I'm jobless. Bro, I'm going to one day. Okay, then bro, I have me going more. Tamata here and have fun le. By the way, he never texts me like this guy le. Like we used to be friends le. Now he just ignore her. Salah. I wish you a happy birthday. Also, you don't even reply. So rudely, so rude. Okay, then the future ni kelibiang because boring lah. How do I even make this as interesting? I don't know. Don't ask me. Okay, 40. Yeah, almost equal to $1. How do we do that? How did he did that? YouTube. I thought on US this thing. I'm not watching. I'm not wasting my time because when we force ourselves to study, it somehow helps us there. It also can improve our learning skills. Okay, because us is very ordinary. No offense. Yeah, for me, I'm not from the arts background. There, feel out on the offense, but think about the people who are watching this live right now who are from arts background. Like, have you? Yeah, kalong tay. If you force yourself, nothing's hard. Okay, now we have only one person who is watching my live stream, and the rest are they're gone. They're gone. So I guess I'll be leaving that. Okay, 3. Who are the people that like just ask me something, you know, pleasingly, so that bang something not in life.
difficulty ay kan kam satu nanti ini difficulty yang difficulty ngap siaru dengan ju kan keren itu nya itu kana yu ngar ngotan kanam ki kanana ki bakani osngau tuli like keren nama kami ire fisale fi manu fi page tu kumlok man Instagram ngarap iyam fi manu fi hani kami ire la ngar kadik tu mlong ra tu see they left they left by the way one swap he cũng sẽ pass mình nasia đây yes mình nasia feel sinan also kabiang masuk yang kabiang level 6 som fi ang stora reply la ding as thad nang live Instagram ng thad boring na tu sakay bakam ju lit open cho Instagram last time ang dapos kay tan cho take boring break plak la jiru nga imat tu bro bởi vì nếu về sau sẽ đang sao phút tình ca hành lý cái là sao tình ca mong bằng lòng ngầm quá thế không lấy live rồi bên pizza yeah I passed from common voice but that is so much before from that is so much better okay yeah kêu ông ta và who is this Cristiano you're Cristiano yeah you're the GOAT you're the GOAT the greatest of all time kêu ông ta là kêu ông government voice ke bahasa science ai ngamtip ra but ngayon kêu ông ta thì maybe ako pakajingam lang kayo ng embyang ngalit science has government voice kyo ko tang ngamtip ra kyo kadedam day kyo ma science ka bahasa government voice Cristiano balik ba di dorm tu like just because we good and you give me that kalingon lagi berkis mana live video YouTube ngapa cule ada tambah fake link klik ni daga stunat radian chong kamni ngal kan chong kale bisa piti chong sepi yang ngin le yu hile next ngadan kam fit bang live ni ngan kap ngadan kam tripod boleh kan le live atat an yes like ngaru common voice is the best lah but it's just the students that is bringing it down yes kalau kamu tahu ngetry yang kabas lah sains ngadan kalau belajar sains itu an pas bah tuh ya good choice lah ngadi mulai lah bro pi pat dikasih ya ngadi dikasih dia udah kamu dia kucing if you want to kucing benar pingat dia oke yang kasih tip benar kasih tu lah bujui em on nama fi ong banga yang ada nom lah yang nak dia nak kasih yang dia kasih taruh aja ubun sini beri yang ba oh dikasih oh mesti beri dakar like what like ada kuning gila dikasih yang kali dia benar sudah bisa sudah Giant Hills nah sulong lah ampun dia kadang ada banyak nilai ngut mau gini rekam tipra dan setengah kita bang setengah nak live Jawa oke ngabun bagi padlock itu nggak baju Jawa ra
Kita ke port orang badan nasyat tu kita akan duk bakal kelas seven set. Since you want a question, so I'm gonna ask bet tar sure. Go on. Go on. Tapi tak ask like betul lagu ile. Yang aku nomor boleh. You can ask your rule. Click this button drag here to end this Q&A. Nah, MD dah kena betul ask me a question. You can click there. Klik lang turu. So, what are you pursuing right now? Mentate, I'm taking a drop here because can prepare for need exams and yeah, I mean need aspirant student. Please, this is one thing that I'm still keeping a secret, so don't you dare go and tell it. Like, what if I can do it? See, I love chemistry, but somehow I have to leave that subject. And I like BSc chemistry, but then I'll drop. Piangba is your first time with our life. And YouTube, how do you feel? You prefer IG or YouTube? Personally, no. Nggak sedang main Instagram ni kong do. Em ni kong do nggak sedang Facebook. That is. Ketika ada itu karena share PCH pak how my journey mah kalau dia apa pengadang snap Facebook ni kong nggak sang ban snap video semua ya. Itu kepot nonton TikTok. Nonton TikTok nggak sang ban lihat TikTok. Ada sama snap video dia long kelas utrat macam video sih, and then sedang download Instagram, sedang kibir sedang tip, hadin kan show di snap, yang susah video begini tu, hapur ba lockdown, akan mau national videos and talk por kibir kisong yang kigay, bukan kisong yang banyak mabambi, ngakan mau bah talk por baka Instagram mo jong akabun, bun hanong page, bun hanong like. Ang tu shift YouTube. Hadin ba ada ke Instagram ini pengarah sedang gibri asang tip sedang macam YouTube video. Dia kan ada mentah bang lah asang buat YouTube dan Instagram kan ham ang kadang lah ke YouTube sibuk man Instagram nampak lagi. Instagram kapan long keluar lah peng. Yes, that's what I want to. I'm gonna take a drop for the need. The fish drop nam. Ada you coaching le, orang lalit coaching. So upload usnyo bukat jauh lang kumto. Kumnya? Hapsel le, mesti boleh. Tadi bukat jauh. Ui ma lah usnyo le. Baik, setengah ada second sadap tak nesti kita. Melapis ngawir. By the way, you're a good dancer. Dancer? Ini oh my god. Ini bang salah lagu itu. Kini video bermalik tu. Lalu nak tu basyap tu kadang las bakakan mau kadang usnyam arjar ku artrai. Em lah artulai. Ngatep lah deals artulai itu sudah mengasalah sedang tu kapsnya video saya basyap 2024 dan videos. Oh ya, dan le. Kami aku turun dan tu videos kapal siapa yang buat shot, di siapa yang buat pelat, pelat. And anda lah ini poll ask me anything komentar. Abu itu, ini kita fikir banyak comments tinggal lihat mana kan, harapan answer comments sih. Di hash lang lah. Nakaliira. Sejuk rubah terengau. Tak ada nesti kita boleh live. Kena you're just 3 years above of me lah, but I've known you since many years more. Fitri me. Phi thôi yang ngalak slam. Like how lah. Phi thôi na phi tu cầm nơ, phi tu cầm nơ like. Kena start lagi om hasil lang now lah. Kena start hasil lang kan. Kena start lah siang lah.
Om vi tror yang Instagram vi tror yang Facebook vi tror yang ini mar mostly vi tror yang di Instagram i kada dum tate te YouTube ina susah fokus mentang kan oleh she's now padan bahara kadang she's nam habna April bang stang bahan fokus macam senang stang bah macam senang April Mei ne mulai Mei mang stang pansna YouTube video stang ban long aktif ba ada gawe por pansna YouTube am por bang nang stang ban aktif ba YouTube por asang pansna videos ba kasnu ka phone yang kan haban sim break man dan sim nai kasnu ka phone anang kam pasna rang hati dosan gawe nah social media obviously ESO Facebook what's that ESO okay biangi flight lupa tu ngapang bitu lai pisia kata dai kawe ngam cukundu ira dan nuru la bitu yang dang ala sini nuru ngam je kandu la ki badam itu ngapi kayak cuy kandu pikir oh kandu itang ngasih itang kandu hayo lai ngapo yo ba tamang cukundu lai dan nuru tidak nggak sobat subscriber seperti betok dah so kalah di dalam kenduk imat di bah kalah ya plat aja pun beruplat dan iba kenduk atau macam jaya kan pada kata kata baru kibun hibai kiba orang bayi tambah di kiam kemjukeran dah saya kadang itu sih lah defim keran ngarang itu hari fi kan itu sih lah defim keran lah tapi sih lah fi itu yang itu ya fi nadien network mentak aflop ha kau punya sutur kerja mata nam sutur na kabiang network mentak keren nama katur bahkan work nyeru I'm gonna be influencer one day too okay and second day lah the fila the plus 12 and prefer ini plus 12 to fila the need and then the feedback bahaya kini ki YouTubers like body influencers pang ini ki MBBS and BDS and kini ki body medical line fin ko ahla walang influencer lah pang katur line na like fin ko fin ring la jang bafli college and kabas lah like aku am tay ngaru kadang-kadang setang video dulu subes por janga jangan sa pemendela tamang gue sih nomor balik kada mengkrak mengalih live video so okay tu ngatrai dan Asia ni kali dai please kam sang ke sengaru samola kataru am cikentu ada kentu alkam optimum sure ngasih poin mulai nolum dia dah bisa mulai nolum makai sekentu dia Orang kan nak live lah kan saya kendu pada pisau ekor. And this one suara harla text me lah. Saya text nga Insta kan saya reply mentah ngan berikut nak live kan ya. Biang mah. Sa text bang tu. Okay bye lah. Thank you so much for watching. Saya kendu ekor.